ni shesheni ya Inooro TV. Maria toko haririe Inooro thaa ithatu. Andu 5 koragwo muhaka-ini wa Meru na Isiolo ngucanio-ini ya gwa kureithia. Raila Odinga utwara kambini ciake Mombatha akihena tigiti cia ODM. Twaheana certificate na iria twaheana ni thutha wa miaranirio kana ya miario. Jubilee kwaje kuheana tigiti ona kuri na matata iguru ria mubango ucio. Wakenya hawana shida na Wakenya wengine wa kutoka jamii zingine. Ile tatizo kubwa tuko nayo ni tatizo ya uchumi. Na munini wa president au makaunti ini ya Nyeri kuria eranire kampeni cia thayo. Tukashokiri gatha cia mwanya ni gwitikira kunyitana ithio muthi ari muthenya wa keri ni muthenya wa taukirwo no muthi ni tugutariria uria county itiganite guku thiini wa bururi wa Kenya igiona mbeca makiria iteguthie kuri thirikari nene uria bururi wa Kenya ukombaga mbeca kuma na nja. County onacio igirumira metatara iria tugutariria thiini wa taukirwo no cihote kuoya ngombo nigetha ihote gwikuria macione thiini wa taukirwo no mbere ya tukinyeta hu tukoba tukumenyithie maria mage tuli namo tuli hamwe na Ngai wa Macharia ari mumemerekia witu na ruthiomi rwa tauni na njira cieko anaje tawo Muriuki wa Mucoki tukianjiriria mohoro. Andu 5 ni moragitwo itura-ini ria Mwero Mali agicigo-ini kia Ubuge gia tigania irathiro thiini wa kaunti ya Meru thutha wao kurathwo ni gikundi kia aici a mahiu aria marahithukiire itura riu utuku. Aikara itura riu ni maumururukite barabara-ini ya kuma Isiolo guthie Murithi makiuga thirikari ni ikoretwo igikururia hari mihango ya kugacirithia ugitiri mwena ucio kuona mwaka uyu andu 15 ni moragitwo ni njangiri ici. Kate Muthoni no atuhingurire mohoro maitu na riboti ino. Ni matigari marithathi iria irarathukiirio aikari itora ria Mwero Mali agicigo-ini kia Ubuge gia tigania ya irathiro muhaka-ini wa kaunti cia Meru na Isiolo undu uria uracungiriirie ikuũ cia aikari 5 undu umwe na kuiyo kwa mahiu ma aikari amwe. Last week nimetuma hata pesa ya kuzika watu 4. Sasa hii ni mambo ingine yote. Watu wamekufa zaidi ya 5. Sasa nyinyi tutaendelea watu wetu kufa tukiangalia kweli watu wetu? Ng'ombe ilienda hapa, mbuzi zilichukuliwa usiku huu, watu wameuliwa. Kwa hivyo watu wanakuja wanalala kwa barabara kuwaua watu. Hiyo maneno imetuchoza na hatutavumilia tena. Na kama si Kenya tuko, tuondolewe, tupelekwe mahali panapostahili kuwa Kenya. Hii kifaru inatembea kwa lami kila wakati. Kila wakati usiku saa ile walipigwa simu saa 1. Hawangekuwa na hiyo kifaru wakuja wafuatilie. Mbuzi zimeenda, watu wameuawa, ng'ombe zimeuawa. Unafikiria hao kina mama wako wapi saa hizi? Ni gani watakuja wawaambie tena wawasaidie kipi? Kurigana na aikari aitora riri tharikire no iraumirire mathaa manini tu thutha wa amwe ao kuraga ngamira 10 iria iraingirite migunda ya mugaru na watho na guthukagia mimera ya aikari. Mimi kile kitu imenishangaza jana ni ngamia ziliuliwa, na hiyo ngamia iliuliwa ni ngamia 10, na hizo ngamia nasikia ya kwamba serikali ya kaunti ilisema ngamia isiingie Meru. Sijui kama hii sheria kuna pali wanafeviwa na sheria ama nini. Sasa hizi hiyo ngamia iliambiwa isikuje Meru, imekuja paka sasa wanalisha shamba wenyewe kwa lazima. Na wakikuja hivi ukijaribu kuambia watoe ngamia wanasema wewe ndio utaondokea, utakuwa ukiona ngamia mnatoroka. Na sisi ile swali tunauliza ni hii. Kama hii kitendo ilifanyika hapa, ilikuwa ya kulipiza kisasi kwa sababu ya zile ngamia ziliuawa. Na ngamia wakati ziliuawa, wenye ngamia walikuja mpaka hapo Kibiro mahali ngamia zimeuawa.
Ni kwa nini serikali ifuatilie wenye ngamia na tunajua watu ambao walikuja kuwa watu hapa usiku ndio waliwatuma. Aikari monanitie kieha kiao makiuga thengia wa ciĩranĩro iria makoretwo makĩheo nĩ thirikari cia kũgacĩrithirio ũgitĩri gũtirĩ ũgarũrũku monete amu o mweri matiraga gũthika mũndũ kumana na tharĩkĩra ici. Mama msasi ndiye anasikia uchungu wa mtoto, lakini saa hii watoto wetu wameuawa wengi. Tunauliza miaka mingapi imepita Matiang'i akiwa anasema iko security. Tutapata security gani? Sisi tunalala usiku machakani na watoto, ngamia unauawa. Unasikia OCS akikuja akisema nyinyi hamtii sheria, tutatii sheria tukiwa na panga. Lakini ni kitu imekaa kama kusoea. Sababu mwezi wa pili kuna watu wengine 7 waliuliwa. Na hao watu walipouliwa, serikali ilikuja kina Bobwa wakatoa indi ambazo asiku asinafaa. Tukakaa mchana mzima, wanasiasa wote wakakuja wakatoa indi mambo, lakini hakuna kitu ilitendeka. Kumana na tharĩkĩra ĩno mũingĩ ũhingĩte barabara ya kuma Isiolo gũthiĩ Mũriri makimenereria kĩrĩa marauga nĩ gwĩkururia kwa obitha a ũgitĩri. Ngĩribotera Inooro TV njĩtagwo Kate Muthoni. Thengiũ Muthoni nĩ riboti kũngana kwa minista wa ũgitĩri Fred Matiang'i nĩranĩire gũtigĩrĩra atĩ kũrĩ na ũgitĩri hĩndĩ na thutha wa ithurano nene cia mweri wa kanana, akĩrutĩra mũkana arĩ othe mangĩkorwo na itanya rĩa kũrehe ngahĩha. Matiang'i aramenereria ateti arĩa mareyendia na njĩra ya gũtambĩria Kenya ndeto cia mĩhuhu, makĩria arĩa makoretwo makĩaria cia rũhonge rwa thirikari rũrĩa mabatithĩtie deep state, akiuga nĩruo rũrabanga gĩthurano. Wambui wa Macharia ena riboti ĩno. Kĩgomano-inĩ kĩa thikabu na atungatĩri anene kanitha-inĩ wa Anglican nĩkuo atongoria matiganĩte honge cia thirikari mekinyĩtie matongoretio nĩ minista wa ũgitĩri Fred Matiang'i kwarĩrĩria mĩbango ĩrĩa ĩrĩ ho ya gĩthurano kĩa mweri wa kanana. IEBC remains the independent commission responsible for conducting the election. We do not conduct any elections. Second thing, we do not have access to the servers. Ours is to create an environment that will allow the IEBC to be able to conduct the elections and do so in a way that is secure. Matiang'i nĩ atarĩirie atĩ ungumania, ũhũthĩri mũũru wa mĩtambo ya ũkinyanĩria, ona andũ kwaga gũtĩa watho wa ithurano ta mamwe ma mathĩna marĩa marĩ ho. We do not in any way intend to gag media or to stop media or even shut down the internet or social media. I think all of us have learned how to live with those few people on social media that create the problems for us. Hamwe na ciũria iria thikabu aya menacio nĩ igũrũ rĩa ũgitĩri wa bũrũri hĩndĩ na thutha wa ithurano cia mweri wa kanana, makĩria icigo-inĩ cia Baringo kũrĩa gũkoretwo na wagagu wa ũhagũku wa ũgitĩri. Agĩcokia kĩũria gĩkĩ, Matiang'i oigĩte matigarĩtie njĩra ĩmwe tu ĩrĩa umithio wayo ũgũtambũrwo bũrũri mũgima. Is there life for the people of Marsabit? Will we even have elections happening in Marsabit? If you guys delay a little bit, come and bury us with tractors. I can swear to you, you will not do this again in this country. We have to sort this thing out once and for all. It is not going to be fun. We will apply maximum force of fire and we will act decisively in the best interest of the innocent people in that county who are suffering in the hands of irresponsible, selfish, reckless politicians. No morĩtie aciari matige kũgĩa na wagagu wa ũgitĩri wa ciana ciao iria igakorwo thukuru hĩndĩ ya gĩthurano. By and large, by the grace of the Almighty God, our country is safe and secure as we move forward. We've come from our past when we experienced a lot of problems. Ona kũrĩ ũguo, Matiang'i erĩte a Kenya matigathikĩrĩrie maheni maingĩ marĩa ateti marahũthĩra kwĩyendia kambĩini-inĩ. You know, when you keep saying this deep state, who is that? And the people are using that phrase and complaining are members of the National Security Council. They hold public offices. They tell you they are powerful people. So who is that?
When does it become deep and deeper than you? Ona thirikari ikiugaga ni haririirie wega gutabania githurano kinene kia mweri wa kanana, Akenya moritio gutigirira ati ni mathingatithia thayo mbere ona thutha wa githurano. Girifo tera Inooro TV ritore kwani wa boy wa Masharia. Egiobo ina ripoti yo mwerekera-ini wa githurano kinene kia mweri wa kanana, munini wa President William Ruto ugite githurano kiu nigia kururumukia wonjoria wa bururi uria arauga ni ugwite. Ruto unyitani na atongoria age UDA mathiko-ini ma muthoni wa mubunge wa Kikuyu Kimanisho wa kaunti-ini ya Nyeri uringia kiuga ngwataniro ya President na Raila Odinga ni arugamirie ukuria na wonjoria wa bururi na maumirira ni andu matari na mbeca na anake matari na mawira. Haro Njoroge wa Maina ni aratariria retwana. Munini wa President William Ruto anyitanire na atongoria a UDA na aikari a ithatu kia musheru mathira kaunti-ini ya Nyeri igongona-ini ria mathiko ma Miri wa Moyo muthoniwe wa mubunge wa Kikuyu Kimani Ichung'wa. Poleni sana, tunawatakia faraja kutoka kwa Mungu. She was a woman of faith, a woman who loved Christ and served Christ in church and even in our family. Nakumbuka wakati tulikuwa tunanjega nyumba ya mapadri na alipatiana miti ya kupasua bao, miti mingi sana. Aliambia father, ingia katika msitu, ile miti yote ambayo unataka ufanya nini ujichagulie wewe mwenyewe. Najua hakuna kitu ngumu kama kuachwa na mama mzazi. Ruto uria wiriire bururi ati ithurano cia mweri wa kanana ni igakorwo ire cia thayo, augite Akenya marenda thirikari irarumbuia mihuko yao. Ile tatizo kubwa tuko nayo ni tatizo ya uchumi, na tumesema uchaguzi wa mwaka huu ni uchaguzi ambao tutautumia kushughulikia uchumi wa taifa letu la Kenya. Munini ucio wa President akiuga ati kumana na uhaguku wa wonjoria bururi-ini arimi matire mbeca mihuko na anake matire mawira. Wakulima wapate bei ya sawasawa ya mazao yao, ndio tumesema tunaweka guaranteed minimum return ili mkulima aweze kujua ya kwamba mazao yake yatapata soko ya sawasawa. Origi mutongoria ucio wa kiama kia UDA akiuga urumwe wa President na mutongoria wa kiama kia ODM Raila Odinga ni wahingire murutire wa wira wa thirikari. Lakini ni sawa tu, miezi imebaki 3, tutarudi kwa ile kazi tunajua ya mambo ya maendeleo ya taifa letu la Kenya. Kuna barabara zetu hapa. Hii barabara ya kutoka Gikubo kwenda Kaikoyo imesimama kwa sababu contractor hajalipwa milioni 400. Sasa walianza pale juu, wanakuja wakishuka kwa sababu wanajua kabisa mlima imekuwa gumu kupita. Tupige kura ndio tumfanye akuwe rais wetu wa 5. Mtapiga kura kwa sababu wewe una haki na unaweza kuamua niguo kana tigwa. Basi si tumekaa namna hiyo na tumeamua namna hiyo. Haduini ha Inooro TV, jitago Harun Njoroge wa Maina. Egio Harun ni ripoti yo nake murirukia wa tigiti wa Azimio la Umoja Raila Odinga ugite ati agigathurwo ta President ni akahanyukia tabarĩra itiganĩte iria cianjĩrĩirio ni thirikari mwena wa gĩcũa-inĩ. Odinga ongereire ati ni akahanyukia mĩhang'o ya kũnina thĩna ũrĩa ũkoragwo gĩcukĩro-inĩ kĩa meri ihinda-inĩ rĩa mĩeri 3 ya wathani wake. Akiaria bendi igongona ria kubeana tigiti cia imwe kwa imwe kuri arũĩrĩri maitũrũ itiganĩte a kĩama kĩa ODM kaunti-inĩ ya Mombasa, mũtongoria wa kĩama gĩkĩ Raila Odinga augĩte mũingĩ ũngĩgetĩkĩra kũmũthura gĩthurano-inĩ twerekeire mĩeri 3 wathani-inĩ wake agakorwo arĩkĩrĩirie mĩtaratara ya thirikari ĩrĩa ĩtigarĩte. Hii mpango ya GR ilipangwa na mimi na Kibaki. Mimi najua pale tulitoka na yeye haijafanyika bila tulikuwa tunataka, lakini nataka nyinyi mnipatie mimi miezi 3
baada ya tarehe 9 mwezi wa 8. Gatagataine kare mabeto tigiti ici ni muruiriri wa giturwa kia ungabana kaunti ya Mombasa uria ni mubunge wa Mvita Abdulswamad Nasir Mujuria Sulaiman Shabal gatagataine ka atongoria yake. Kwa wale ambao tutashindana nao Agosti, ikiwa muliona vumbi la siasa lile tulikuwa nalo kabla hapa hii leo, hili vumbi lilikuwa ni friendly fire. Nataka mujitokeze kwa wingi ili tuchague tarehe 9 Raila Amolo Odinga na gavana Abdulsamad Sharif Nasir. Raila Amolo Odinga akiingia Ikulu namna hii, siku ya pili tunazungumzia mambo ya utenda kazi wa bandari urudishe wapi? Mombasa. Thine wa kaunti ithatu cia gicũa-inĩ Odinga augĩte nĩ akathondeka mĩeke ya mawĩra kũrĩ andũ ethĩ na njĩra ya kuongerera iganda. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Masi Wadia wa Mũrĩithi. Ekimono Mase Wadia nĩ riboti yo. Mũtongoria wa kĩama kĩa NARC Kenya Martha Wangari Karua erekeirie kampeni cia kwendia azimio la umoja One Kenya Alliance kaunti-inĩ ya Laikipia kuria oretie mũingĩ wa gũkũ ũkahe Odinga kura cia gĩturwa gĩa president hĩndĩ ya gĩthurano kĩa mweri wa kanana. Arĩtie arĩ taũni-inĩ ya Nanyuki kuria anyitanĩire na ũrĩa warĩ mũnini wa governor Gitonga Kabugi akĩrugũria kĩoneki gĩa kũhũranĩra gĩturwa kĩa governor wa Laikipia na tigiti wa kĩama kĩa NARC Kenya. Mũtongoria wa kĩama kĩa NARC Kenya Martha Karua anyitanĩire hamwe na atongoria angĩ na mũingĩ wa Nanyuki igongona-inĩ rĩa mũteti Gitonga Kabugi ũrĩa warĩ mũnini wa governor akĩrugũria kĩoneki gĩake gĩa kũhũranĩra gĩturwa kĩa governor wa kaunti ya Laikipia. Karua akĩoya mweke ũyũ kũhũrĩra ndebe Raila Odinga ũrĩa aramatha kura cia president rungu rwa ngwatanĩro ya azimio la umoja One Kenya, akiuga nĩonanĩtie wĩrutĩri wake harĩ kũrũĩrĩra Mũkenya. Kiona wachache wale tunaweza simama nao kulinda mali yenu, nikapata kiongozi wa azimio, mtu ambaye amepigania haki za Wakenya kwa uhai wake wote. Hata tukimnyima kura akose kuwa rais, anaamuka anaendelea na kazi. Akihinyĩrĩria mũingĩ bata wa kũiga thayũ, nĩaririkanĩtie andũ atĩ hatirĩ na bata wa andũ kũrũa nĩ ũndũ wa ngũrani cia ũteti, akiuga o mũndũ arĩ na kĩhoto gĩa kũrũgama na mwahũ ũrĩa ekwenda. Ukikuta mwenzako ambayo ako kwa mrengo mwingine, hakuna haja ya kupigana. Ako na haki yake ya kuwa kwa mrengo mwingine, muongeleshe, mwelezee sababu zako. Ukimvutia atakuja upande wako. Hamwe nao Karua no aririkanĩtie andũ kwaga gũtahwo nĩ ihuhũkanio cia ciama na ithenya rĩa ũguo moe ihinda gũthũrima wagĩrĩru wa o mũtongoria kũrĩ arĩa marahoya kura. Ngĩribotera Inooro TV rĩtũrekwa nĩ Wangui wa Mwangi. Ngĩongoi nĩ riboti yo Kenya hau tũkinyĩte tũkwamba tũikĩrie ona twamũkĩra ndũmĩrĩri ici cigana ona cia wonjoria tũcokereria na riboti ingĩ cigana ona mbere ya tũthiĩte harĩ taũkĩro.